kubiregera se niba wumva wariswe wo muntu yakwita ibintu temera ntujye kubiregera ajya kurega genda urege uvuge ati ngiye umuntu yari amarabitse yanyisibi genda urege tuvuze dushatse kuvuga ibya gore neza nibwo byaba ari ikibazo tubireka tubishaka gusa kugira ngo kurikirana ikiganiro birarashe kuri radio nati. Tubahaye ikaze mwe urabaye ikaze se nari bahaye ako itabi imibi mutabaruka ariko kunse bya iki ni kinyamakuru ako KNC ese ubundi gusoma KNC gabanya itabi okay reka tuyiyo murafashije ndwaye nanga ari byatuma ukomeza kunsuzugura nubinyibutse kuba ndi gukora kuri platform yawe nanga ari byatuma ugomeza kunsuzugura mbe nakakara uzi ko turi ku TV1 okay reka nze twagana KNC wazibye nakatanga inkuru uyo bicyatuzanye hano. Okay, reka dukomeze hano ngani inkuru yacu aho tugiye kwa twagaruka ku mugabo witwa Lorenzo ndetse mutabaruka aze ababwire nge turi kumwe ni KNC. Reka nze mbahamagare mutabaruka aze uyu munsi yanengushye cyane pe uyu munsi yanengushye. Reka nze muhamagare maze aze kuba yaza. Mutabaruka kanwe nzobya wabangutse vuba. Umenye ko ni boss wa nandi kukwinginga kano kanya wakava tujye mu kiganiro. Nukavuge menshi. Reka dukomeze n'amakuru yacu hano ngaha ku kiganiro cyacu. Mbaye ikaze mwese tugiye ko twabana hano tugiye kwa twagaruka no ku mugabo wacu bita LEAGAN. Uwo LEAGAN ndetse na Lorenzo. Inkuru yambaye reka nze mukanya ndakeka aje boss. Ako uri kiko igisi usigaye boss na kuri televiziyo yanjye. Ako uzikuru hano turi mu kiganiro. Boss turaza kugikora. Utangiye kuzana inzoga mu no wambaye karuvati. Mutabaruka boss ni nakire niyo mpamvu boss mutabaruka ni nakire mbabara usigara n'udugudu. Reka dukomeze inkuru yacu uyu munsi tugiye kuba twavuga inkuru kandi inkuru irabiri seri ibyo bintu byo kuza wanyweye. Inkuru y'uyu munsi yo imeze ute boss? KNC ndakuzi bora nawe yiteguye neza KNC cyo manjiraga usigaye uranini natateguye ubundi bize wabiteguye nawe umuntu nka president w'ikipe ya Gasogera ukunde ukabona natuzuye. Yuzanye ibyavuze cyo boss ibyo kibazaga dukomeza akazi ngado dukomeza umeze ngabase mungu umeze nk'umuhoza kadukomeza akazi. Uyu munsi tugiye kuba twagaruka ku nkuru y'umusore waje kuba yakisanga yakundanye n'umukobwa kandi adafite ikintu cyo kuba yamuha amubesha ko afite amafaranga kandi amafaranga afite. Ariko iyo nkuru reka tuyikomezanye na mutabaruka. Komeza waruhaza we. Biyavuga yuko muri iki gihugu ibyo ni itabi gabanya itabi n'izi nzoga maze uvuge. Yes bakunze se uzi ibyo ugiye kuvuga kuri ngo yes hari ibyo bakubajije. Turi kubaha ikaze boss. Uri kubaha ikaze se ubaha ikaze uvuga yes. Ako mwajye mugabanya itabi. Tubahaye ikaze mwe urabaye ikaze se nari bahaye ako itabi imibi mutabaruka ariko kunse bya iki ni kinyamakuru ako KNC ese ubundi gusoma KNC gabanya itabi. Okay reka tuyiyo murafashije ndwaye nanga ari byatuma ukomeza kunsuzugura nubinyibutse kuba ndi gukora kuri platform yawe nanga ari byatuma ugomeza kunsuzugura mbe nakakara uzi ko turi ku TV1. Okay reka nze twagana KNC wazibye nakatanga inkuru uyo bicyatuzanye hano. Okay reka dukomeze hano ngani inkuru yacu aho tugiye kwa twagaruka ku mugabo witwa Lorenzo ndetse na LEAGAN. Ni inkuru ikomeye cyane imaze iminsi iracicikana nyuma yuko tuvuye kuba hosters. Aba hosta murabazi harimo ba Brian ba Muyango umuntu nka Miss wagiye ku mansi waje kuri stage akaba yambariye aho ubusa ahafite akabono gasumukara. Abantu benshi bavuze ko afite ubwoya bubi ku kibuno ariko ibyo reka tubitaruke tugaruke hano mu kiganiro cyacu gusohoka kumgigaho. Ako mutaba iri ni itabi gusa reka dukomeze. Iyi nkuru yaje kuba yakomera cyane aho mwabonye uburyo ki Lorenzo bamwitaga madam Lorenzo Lorenzo na Tesha ubona bapfangiye. Hano ntabwo harimo akantu gakomeye.
ahubwo njyewe mbabona ari abavandimwe KNC reba ukuntu isura yabi imeze. Mu binyamakuru hari ikintu cyagiye gitambukamo uture Yesu. Okay, komeza ufite umunwa. Komeza. KNC urukunsuzugura nubwo ni mu kazi kawe. Mutabaro mwiyame kabiri gakangaye uzongera kumamagara mwizina. Boss KNC. Ziba komeza. Uyu munsi tugiye kuba twagaruka ku bintu bigiye bitandukanye. Cyo ntabwo dushaka tabi mu kazi. Gabanyura umugeni. Naje nambaye gute si boss? Yo munsi. Ikigo. Urubatse ubu ngubu uri umugabo ufite umugore. Yewe so bizi si. Papa Kevin. Papa Kevin. Ahubwo umuntu akubodo wamungani. Ubuse umukobwa waramutse abonye iki kiganiro n'uburyo wambaye karuvati n'igikosi. Muhinzi. Arega. Ariko boss uri kona yuko utabonye akantu karimo. Akira hari ukuntu kayaga ngo. Guys, reka dukomeze. Inzoga yabigiye gushira. Wazibye na gatanu. Guys, kadukomeze atubaye ikiganiro. Guys, se ibyo ninde bigutumye? Hano ndakubwira reka dukomeze dutange inkuru. Inkuru kukomeje ni gutya, mwabonye ko kuri social media za TikTok aho yaje kuba yagaragaza ibintu bigiye bitandukanye cyane, aho mwumvira n'aka video ukuntu yaje kuba yabigenza, mwumvisha uburyo ki yavuze ati ni gore. Ibintu byatunguye abantu benshi cyane. Wabyumvishe nawe Mutabaro? Narabyumvishije ni ibintu. Wavuze cyane ukagabanya itabi. Akosi KNC. Nicyo kibi cyo gukoresha abantu batize amashuri. Jewe noneho kamwihera umuntu yanjye. Wewe ndi kumva uri kuturimanganya. KNC waje nutateguye nicyo kintu ndi kukubwira, nicyo kintu ndi gupfa nawe. Reka nze nkuhe inkuru yanjye. Ariko urani nkuru iki? Njyewe wananze hano kuburyo narinze nafata phone yanjye ndaguhamagara ari uko nasanze ko boss itabi boss akubundi Mutabaro usigarara muri kabari. Cyo tanga inkuru wateguye ku ruhande rwawe. Sasa rero tanga inkuru nawe mubwe ngo biravuga yuko mu gihugu cy'u Rwanda hari kuvugwamo umusore bita Samusure mu minsi mike ishize akaba yaragize mu gihugu cy'u Rwanda avuye mu mahanga. Hano kubona turi kuri radio Rwanda. Ako boss KNC ugomeje kunsuzugura. Komeza. Nitahe usigane mu kazi wenyine. Umenye urabizi ko nta wundi mukozi wawe numize nkanje KNC. Go papa ke. Ngo ngiki papa no. Ariko ubwenge uko wambaye karuvati uyicuritse ukayambara nabi ni nako ubwenge wabwambaye nabi. Ariko itabi ni komeza ikiganiro. Biravuga yuko mu gihugu cy'u Rwanda hajemo umusore bita Samusure aho yari yaraciye ibintu bigacika. Urafata umuntu winjiye muri sinema kera ukamwita umusore gute? Wowe urafata umuntu nka Samusure uziko ni umusore. Samusure umusore gute? Umuntu ushaje kuriya, umuntu wenda kuzana uruvi. Hari umukobwa yagiye kumwakira ku kibuga cy'indege cyangwa n'abagore bubatse bafite ingo. Ariko akutanga inkuru nzima uyiha abantu neza. Umuntu wahingereye content creator. Umukinnyi wa filime nyarwanda. Vuga ngo ni umuntu waturutse igihugu kubera amadeni, ariko kubera ko abantu twagize impuhwe akaba yagarutse. Ibyo birakunaniye. Akubundi nkawe ndakugira ariko KNC. Okay, komeza tanga inkuru akitanga mu kinyabupfura. Umuntu w'umupapa ufite papa Kevin. Kuko tanga inkuru neza. Biravugwa yuko mu gihugu cy'u Rwanda ukomeje wa mugabo waringiye sinzi urunyogwe. Ngore kajinanga. Tanga inkuru. Ako boss. Kuri magato guca komeza tanga inkuru. Uranyujiza umusha. Tanga inkuru. Rero mu gihugu cy'u Rwanda hagaragayemo umukobwa wahungabanye kubera yuko ubusheri we cyangwa boyfriend we yamwanze Severante igiye kuba yagera. Uyu mukobwa yagize agahinda gakomeye cyane ko kubona umukunzi we amwanga. Severante igiye kuba cicika inkuru utangiye guta nakubwiye oya Mutabaro wikansi gabo reka mubwire neza inkuru ukuntu yagenze
ni umusore wahaye impano akayiha uwo twita nka nyirabukwe, akamuha inote y'igihumbi mu mpano mu gihe cy'ubukwe. Yajya guha sebukwe akamuha icyatanu, urumva 550. Wewe ariko itabi ni ribi. Ako boss iyo nkuru nje nayiyumviye neza. Inkuru yayumviye nawe mu karere do ugiye kumwe ngo nawe nawe mu Rwanda, mu gihugu cy'u Rwanda. Hano wicaye ni mu Bugande cyangwa ni muri Tanzania? ni mu kabiri. Ariko bakugabanya itabi, urumva hano ntabwo turimo ahantu habonetse hose, hano turi ku itangazamakuru. Reka nze ubundi nshaka ko dusoreho kira sonetibe. Sonetibe habaga hari abahosita beza, abo bango abo banuza Eric Semu usigara nsuzugura utangiye barahostinga neza, bari icyo kunywa za dodo. usigara nsuzugura niba Rwanda rwaye umwanya ukomeye cyane, usigara nsuzugura.